Ovo je uređaj koji bi svi trebalo da imamo. U pitanju je Mudita Compact, ne previše pametan model telefona koji će vam sačuvati mentalno zdravlje. Možda nije za svaki dan, ali zato je savršen za odmor, vikende i vraća potpuno drugačiji životni stil. Evo zašto ću ga koristiti barem u slobodno vreme. Mudita je mala evropska kompanija iz Poljske koja pravi jako zanimljive uređaje sa fokusom na mirniji život. Među njima je i Mudita Compact koji je u prodaju u Evropi od pre nekoliko nedelja. Telefon stiže u povećoj kutiji i veoma lepo dizajniranom pakovanju. Sam uređaj je zapakovan u platnenu torbicu, a ispod se nalaze i kartice za meditaciju. Sve crno-belo, svedeno, minimalističko, doduše kao i sam telefon, a to znači da nema 3-4 objektiva, nema društvene mreže ni stotine aplikacija, pa nema čak ni ekran u boji, ali zato donosi sasvim drugačije karakteristike od svega što smo do sada videli. One su pametno odabrane da vam olakšuju život, ali i spuste tempo, vraćajući ga na neka mirnija podešavanja. Sve je drugačije na ovom telefonu i to se vidi već od dizajna. Dimenzije uređaja su manje, ali i nešto deblje od aktualnih pametnih modela. Delo je debeljuškasto i baš slatko u ruci i sasvim lako staje u džep. Tom mekanom osjećaju svakako doprinose zaobljeni ćoškovi i zadnje ivice, ali i gumirana leđa. U ovoj crnoj boji bez dileme podsjeća na Amazonove Kindle uređaje i oni su svakako bili inspiracija njegovim autorima. Ideja i jeste da Mudita Compact više bude elektronska knjiga u vašem džepu, a manje pametni uređaj koji može sve. Sa donje strane je USB-C ulaz i otvori za zvučnik, desno su tasteri za zvuk, kao i onaj za uključivanje, gore je još jedan mikrofon i 3,5 mm ulaz za slušalice. Sa leve strane je fioka za SIM karticu i još jedan prekidač koji služi da telefon prebacite u offline mod kada će se isključiti sve komunikacije, internet, mobilna mreža i Bluetooth. Dakle, kada poželite malo mira i tišine, samo pomerite prekidač i izolujte se u trenutku. Prednja strana je ipak najvažnija, a tu je e-ink ekran, crno-beli poput onih na digitalnim čitačima knjiga. Kompletan prvi utisak koji telefon ostavlja je luksuzan i sofisticiran, od pakovanja sa sitnim detaljima o kojima se vodilo računa, poput odštampanog uputstva, pa do torbice i kvaliteta izrade samog uređaja. I pored nešto veće debljine, relativno lagan sa 164 grama, pa telefon u ruci deluje majušno i prijatno, ne kliza se i lako se briše od otisaka prstiju. Tasteri deluju pouzdano i dopada mi se što je onaj za uključivanje u ravni kućišta i nećete ga greškom pritisnuti. Mudita Compact je dobitnik i 2 priznanja za dizajn ove godine, Red Dot Award kao i iF Design Award. Glavna stvar po pitanju tehničkih karakteristika je ekran. On je crno-beli e-ink poput onih na Kindle ili drugim digitalnim čitačima knjiga. Njegova glavna prednost je što je veoma prijatan za korišćenje i čitanje. Osjećaj je kao da gledate u papir ili zid i tako je i ovde. Rezolucija ekrana je 800x480 tačaka i to je sasvim dovoljno. Ekran je čitljiv, kontrastan pa i dovoljno velik. Iako ima svega 4,3 inče dijagonale, to je sasvim dovoljno. Za razliku od e-čitača koji obično sporo osvežavaju ekran, to ovde nije slučaj i njegovo korišćenje je prijatno. Naravno, ne očekujte glatko scrollovanje do besvesti kao na drugim telefonima, ali to i nije poenta. Tekst je sasvim jasan, a korišćenje telefona za slanje poruka ili navigaciju kroz menije deluje prirodno i intuitivno. Kucanje je takođe veoma prijatno iskustvo. Iako vam preko dana neće trebati, ekran ima i pozadinsko osvetljenje koje olakšava korišćenje po mraku. Meni se dopalo da ga ručno uključim po potrebi, ali držim po pravilu isključeno. A kako ekran nema plavo svetlo, bez problema možete da ga koristite i u kasne sate za čitanje bez crvenih očiju ili problema sa nesanicom. Od ostalih tehnikalija zanimljivo je da sve pokreće MediaTek procesor sa 4 jezgra i 3 GB RAM memorije. Tu je i 32 GB za skladištenje, ali sve to nije previše bitno, zato što vam karakteristike ništa neće značiti. Kamera je od 8 megapiksela i radi, ali recimo na nivou telefona od pre 10 godina. I Mudita je možda mogla i da odabere drugi pristup, recimo da je sasvim izbaci ili sasvim suprotno da ugradi kvalitetniju crno-belu kameru, poput recimo skupocenih Leica modela, kada bi ovaj telefon mogao da se koristi kao vrhunski fotoaparat, ali to bi izvesno povećalo cenu telefona i to značajno, iako bi to za mene onda bio praktično savršen uređaj. Snimljene kadrove ćete moći da vidite i na ekranu telefona, a prebacujete ih na računar preko kabla. Nisu crno-bele, već u boji, ali ograničenog kvaliteta. U principu kamera će poslužiti, ali ne očekujte mnogo od nje. Zanimljivo je da sve pokreće Mudita OS, operativni sistem zasnovan na Androidu, ali uz poprilična prilagođavanja.
Isključeni su svi Google servisi i zapravo mnogo toga na šta ste navikli. Otključavanje telefona je numeričko ili uz pomoć čitača otiska prsta koji se nalazi u power tasteru i radi odlično. Na prednjem ekranu možete da vidite vreme i datum, kao i opcije za pozive i SMS poruke, a tu i prečica za aplikacije. Dostupno ih je 10 i imate opcije alarma, kalkulatora, kalendar, kameru, šah, mape, e-reader, voice recorder i vremensku prognozu. Tu je aplikacija za meditaciju. Nije ni malo kada bolje razmislite, sve radi brzo i stabilno, a aplikacije su logične i korisne. Zanimljivo je da mape skidate na telefon i koristite u offline režimu, navigacije nema pa ćete morati da uključite mozak za promenu. Aplikacija meditacije je zapravo časovnik koji vam odbrojeva vreme. Minimalistički. Šah radi odlično i imate više nivoa težine. Po meni je ipak verovatno najvažniji e-reader. Vrlo je jednostavan, ali omogućava da čitate elektronske knjige. Samo je potrebno da povežete telefon sa kompjuterom i iskopirate EPUB fajl. Telefon će čitati i PDF, ali kod njega nećete moći da menjate veličinu slova, dok kod EPUB formata imate i tu opciju. Ekran jeste manji od standardnih e-knjiga, ali ipak možete da čitate na njemu. Slova su kontrastna, oštra i ugođaj je sasvim prijatan, iako ćete nešto češće okretati strane. Povlačenjem ekrana od ozgo dobijate pristup podešavanjima. Tu su čak i opcije za hotspot kao i Airplane mod. Podržano je povezivanje uređaja preko Bluetootha, a možete i da prilagodite zvukove za obaveštenja. I to bi bilo otprilike to što se tiče naprednijih funkcija. Naravno možete da telefonirate i ta funkcija radi odlično. Veza je dobra, zvuk glasan. Podržano je slanje SMS poruka. Telefon nema prodavnicu aplikacije i ne možete zvanično da instalirate aplikacije poput Vibera. Ipak, kako je u osnovi Android, možete da iskopirate fajl na telefon i pokrenete ga, ali je potrebno da aplikacija podržava e-ink ekran da bi sve radilo kako treba. Razmišljao sam da li to da probam, ali sam odustao zato što onda sve gubi koncept. Dodao bih Viber, pa bih dodao možda i Spotify da mogu da streamujem umesto da snimam MP3 fajlove koje više ni nemam. Onda bih možda dodao browser, pa još nešto i to onda zaista više nema smisla. Mada priznajem da i dalje razmišljam barem o Spotify-u koji bi mi dobro došao. Još jedna dobra stvar koju donosi ovakav ekran je mala potrošnja. Iako Mudita navodi da će telefon izdržati do 6 dana bez punjenja, u praksi je to bilo oko 2 do 3 dana u proseku. Zanimljivo je da pored USB punjenja možete telefon da napunite i standardnim bežičnim punjačima. A kako je bilo subjektivno iskustvo korišćenja? U početku čudno, ali posle nekog vremena shvatite koliko ste navučeni na telefon i da imate potrebu da ga uključujete na svakih par minuta da nešto ne propustite, a nećete propustiti ništa značajno. Naravno, telefoni su sjajne sprave. U jednom uređaju dobijate mogućnosti komunikacija, fotoaparate, mape, notes, knjige i još milion stvari. Zapravo, toliko su dobri da još uvijek nismo naučili da ih koristimo kako treba. I Mudita Compact pomaže baš kod toga. Posle nekoliko dana sa njim sam shvatio da sam mirniji, boljeg fokusa i da imam više vremena za druge stvari. Ovaj telefon definitivno nije za svakoga ili bar nije za svaki dan, ali sasvim sigurno ima svoju publiku koja će biti zahvalna što postoji. Mudita Compact je osmišljen i napravljen veoma promišljeno sa puno dobrih detalja. Ima tačno onoliko koliko vam je potrebno da se sa užurbanog digitalnog ludila prebacite na mirni tempo, ali i dalje ostanete dostupni. Cena telefona je 439 € i možete ga poručiti na zvaničnom sajtu.